Yeah, but you are fine. Then some of one no di pa. Didn't you know, bro? Come. I said, I'm coming and I couldn't chambo so tremo. Ayen kai bonyina bre Zahara for already shampa. Three Samuel say no do body one kasa was some for wadina Evangelist Michael Entry aka Condemn one. And then me fancy friends of Condemn from a church am. Biamra na fidi and one in comma. Bet me the WhatsApp ba na matimi akenka come and the amount. Facebook di ansuma kenkai. Me counsel na outwi mu nkomo bi koso na ano din ye pa. Fire na bi ho ene nyina na wa santema mu hana ene no kro mu nyina dead nti e bowra ma no so. Ne nana atumi adi nkomo kakra na ahwe se de tin sa na ti ana. Ye na kasa ye nana kodwo adum ata nana kodwo adum ata nana kodwo adum ata odikro ese ne bonkomo pa me se nana ba na afie hwe ba bia wo wono na ye kwa ahoma esu ne nana adi nkomo na hwe nkomo twetwe ba so na Brami ankasa me ofa Kofi Jima nko ana Kofi ase bogatina dwemu na abrante bi di na asem ba ha se ne osi kire na asem na kire ne yehu se adane na producer wa ha ye se ye pase ye bie kwamo nana se de etipote no adavroma Nhyira na tiefo nyina etie odavroma obebom ama yehunu de eti na ye nso de woka no ya kan to aso odavroma nana etie o medamase tiefo nyina aso asem sisi no but when I was trying na mabusame di uma mesimi ba chaka kra mesimi nimbo yedi nkano ne bomu ase etebera oyebe yan ya to so bi sia hia mpanyefo nya emse mitu kwa me ba na metese abrante abetra mo studio aka bi afa won se oyebe hia he akatse me se obi a obesi bitandia asase bia no ninkuno enmenye de but oyeba nipa bia asantema mu aye ka nipa omo ka no kore pa meka no se oyeba bi dikan if you say wani min se kukuamu eni sankomo ne da Lempo kwa kufile chako kama bia kwatile wandi bida ena no gidi so ko kasa so ntere bi so da semen kakabisa entere abanje nso obi no bakanya enya no kore so he ba kasa ni mi obi o mi nkuno me mo na ba mi nje e ko so be princess ni ko tu 200 million 100 million diga bibia sensita okay na min on kasa so ntre be da on ko for instance station baby yon ko tre baby ni sa komanda on ba ko ni station pa o tie pa di Nhyira timira brande ne kasa ze no he ba ko iti okay na ye da se pa ante na ye pese ye gina fidikesi esuma Ewiase nyina hunu sa asem na brante na betra ha kan na otwemienu na bra na me wofa Kofi Jima nko na eti adwam no na ente sa ye hunu de ba na dwene mu a se wode e kan sa ansem no de police station sem nyina ba mu no nana nka bibia sa na bibia nso nsi sa na duma tanso na mopa se kumobi anase bibiasa NC intimi bida many as in the so many tisa
Ah, any drink they say, eh, nyame ache de. Ah, yo, eh, nyame ache de. Nana ye das pa, ye na kasa ye nana kwadwo adum ata na onu ne odi kro na say wasign na ti say assignment santie for said ye net na otwi mienu na brante ne be kan madaroma say enya nokure bia eni hene basi ni nkubie hene basi onye bibi sa na menye bibi kwa sa mpuntuduma na meye ne ha asisi kwa no se mo frɛ hɔfo ni bi ebuso mu bi o mbɛka kyerɛ mo ana mo kwan so mo nka bibi amaye no ha enke mo mbɛka kyerɛ mo aja na wa ma opa achia na ye da si pipa ne onso odo a wado ye nim se asante de nyame adom ya ne nananom aye wo mo no modo no esombo pa na se de mukura ye mu no na enhira fikese mu nso ye ta wachi se ye behwe se ye be ma bibia afa de se se fa na awurade enhira no man kontente bibia de se mo ntibia bia am na ya frɛ ba bia ma promato am me pa cho wada oroma na ya ti bibia ni ye be so ye da wase pa de mi sha ba so ne ba ye no abrante ne ko kan ye Nhyira FM ba sante ko hene ba sante hene ya na ye de no 246 to biu so de ba ko ne no di se de mu wasia se be wura be kan se na de se ya mu tuo no nti na be sra na so che mbam na o che no tie Nhyira mutumi da company for say fa ko no so ne mpa na hene ba hina chew prudence manager zo kusiku na Ewiase Mu Nsem say nyina fedikasi so man say nyina etie Nhyira obi a wotibia say hene ba hina Nhyira FM na asɛm no antweye nti yɛsi bi ɔmfa nkyɛ yɛ nyina yɛsoma santima yɛ nti yɛdase Nana Kofi AJ producer papa executive producer of our brand show in Ewiase Mu Nsem ene matrase kondemo tanasa konde mini agasa me yiri chocho ma de nyina na ye bi ena wo fanya gro anti age mi chawo kondemo wa mi chawo dodo Oba comfort anomanya mangwase woni me maame atwoma mansa
kwankwan na ofa baba be on netewo ti obi kai sada nipa na kwadwuma de man so wontwi nti wonde wakwadwuma na kwanya wana ode ka man so wontwi o ka ma abranti ya mi sister bay o sister bay your friend say kwadwa sapon ana ode ka no e ma no nti ode ma no ndo wakwadwuma na me ne baba no nya katakasa eye wono ne yere aga no okay nya katakasa na de akasa obia me tiani mo wonso tefie obia on kon baby afere de akola ife adwuma ba ya me hyedem be na so ta me pra dem me kun so te benki so wani mo ho be ya se ojakukun okuyamansa na me pie ya wo se me akuyade na oje fi ne ho me akuyade na oje fi ne ho anam se me akuyade na oje fi ne ho sa obaye no wo ye nipa so ni nyansa nka abafa konwa atena so buta ma me mini ho no baye no asem se na me akuyeka na wo baye a wo kasam se de wanyu akwala bi no o kan na wo ni mo yele ya yemia ya o kan wo se wa ya wantidie ayo wantidie wo ya fun pa be 47 wakum ma me firima wakum me bra antwi wakum mi sister Jamfuwa na msasa me na makum sister Jamfuwa na makum firima na makum antwi sa wo de ngan wakum wo me na makum wo ya o ba ku yakun na kasa ku yakun no yankwai me na makum wo mo o se ya be fo pa baye ada kum obi ahu didi matem bebre na hwa na odi pie efina no o se twen na abehu no nti odi matem na on de no ko odi pie ko banten na ko fo patam se minyai na no yonko ne me nti on de wo yam yaminya no on do ko nti odi o kasa twen ne me hu no na saso da hwa na da yem hu so obi kuta ko suam no ne me kasa nipa no da yem ayi sare nipa ne me hu nanim me hu nanim wa hu nipa nanim odayi say eye kokoko ananyo ono a me hu nanim me hu se nipa kuta ko suam no nti na saso no am kasa kuta ko suam no na de cheye no na ko suam no e shem ko hey Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Emodi ampa mame oho ye yesu adome ho ye boko pa oso daye na wohunu se oni aku akokon wie ye no ne nansa so na woso daye o ka sa me ntwen me hunu o se twen na abehunu ne nansa so na aso daye me daye mu na mu se nipa kuta kusuam hu so obi kuta kosuam yenu nipa ka se me hu se ono ade a na me boa ko sa daye mu de me pa cho me ba oye no ye ba na ba ma eno asem ne hu se nipa ne gina ho ba wa hunu so yo ba na ba ma hunu nipa no hu atare a na hye no da bi me hu se no asem hu se nipa ne gina me ne so ta kosuam yenu kosuam me hu me bo on se ade hunu de ye wade hunu se hunu bibi wo hunhun ene ye wade hunu so hunu ade physical daye mu kura na wotimi so daye ba hu se nipa ne gina we bi anana ye bi ene gina we ba me hunu yie o sha atade wo wa otia o ye kokko we tutu me musa ade na wo wa nipa ne wa o ye tenten wo wa ande muso wo wa ba hu na ni ma nipa sa wo ba ya bo na ma wo nyine hu ma hu ni yie obi oba oba no ma hu ni tene tenten ne kase no ose eyi kuekun me se wo wa se kuekun so wa aha me de wa do wa kuekun wa pa tola ena na onipa kro nkuta kosua mienu me hunu e woda yem na kosua ne de wu hunu kosua no nka me hu ambo me hu ni ba nipa de wan hunu na me kese nipa no me hu na se nipa smasi me hu se nipa gina ho gina manim awowa kosua mienu kuta no okay be chia na pa no me da wa me sawo kama se ni kosua mienu hyehyɛ ma kosua mienu aba be hye waso ase ha me tie no su na me sawo ka ha eno kwamansa ko odun sa kan hono eye kosua na hye na bibi na be hye wo ho enye bibi kosua ngasa be hye waso ase enye bibi na wo video nim sa me to be anim se betitie me if say sa we be hye kwa no me nam obeka se dia na yo dia na yo 20 me head and pie obeka se dia na yo dia na ntimi mpie
say kosua se wa ha ehyewa ha mienu ahwefo momra Nhyira 104.5 FM live be hwe me na YouTube nso Nhyira TV Nhyira TV bra ana Spiritus TV live Spiritus TV we on multi TV na Oscar ne a obenya na be hwe eno akua mansa kosua mienu hye na bodwe ase a enye se physical hye inside nwoma no epupu aba kire se onu hu se kosua ene so ma odo nsa boss so agigi se kosua na agigi se ewede shawo den utimi mia no umia wote yawo na umia empire onse kosua den ka umia anka empire so no aye sunsun ma de o ya hye afra wede no eno akua mansa yi Ewiase Mu Nsem dozo nti ama dua bi kwa be Joanna send a bit mama said Joanna be she ho we no be yes answer na me nti betu nti ba ko na sha na ekosua ehye mienu Nhyira FM asamna no ode atiefo ehu ana ehu enti sesie no se ai na de abadwuma de atia ne se wode ho enti se wode ho ntansa no e bo hwan na me ne wa akontokwa na waka kire me se na de cheye no me da ye mehu se nipa kuta kosua me na de cheye na ehye ha se ya na ehwan ya to wa hwe ehwan ya sa wa ka se me ntwe no le je se eye akuakon sapon ena de kosua na be se wo kodwakuakon asam ya kana mo ndi algohia na fa ndi atoso nti we de kodwakuakon kwa na ye kra mo kodwakuakon no mo etie nyina hu se kodwakuakon no awadi algohia na fa ndi atoro etie fa ha ye Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem Friday edition hosted by your man evangelist Michael Antwi aka Condemn kodwakuakon wa ha live and ampaye bedwa ene die besi ene die ko fie Jesu ope ono ano obewuru se wa ye story the way they are not den hey kosua ye kwambia so ye be pa no ne ama konfo ye bi obe pa kosua we live ama obi ewuru se kosua na pai ano den na we kan ya ba ha mpre nan ti hwe mo hwe no madaru man pa bochew mo hwe madaru mutiri kasa o kasa wiye na mem kokko no ya ba kan ba we kan mpre nan ada se me na me ya be na be fu ampa na me ba no pa me kwamba na me yesi efia mo hwe no kan enkan ho o so na be ye hye me a eno so ya ba mpre nan mu ano so nso yesi efia be ye na sie so na mo hwe wi a mo san hwe no ma me ene kwa mansa me ba cho woni ayi boy akuakon kodwakuakon woni ne wa asema na e pa cho apart from media kasa de ma ye fom da bia odi matem aseche ne se ipa cho mitimi cheche kasa mame kasa aseche ne se emele kakra na mr ono an maame no baba ko fe entwe no owuye e wo fija ase ti ye ne wie no maame nso ne ba na si no no o kasa diamfo an wawu na o se me nso ne mekunu ne maame tinka ti minu an ba ye afiga ase no busuya ye se nani afie ma ne nko nkana obiem nti o metina fie ne kasa nyam no edan a me maame wuye no me maame dan otim no me nua ne di ade nti me nua sa ma nso no otu okunu fie kwankwa ne ho nti edan no ba bi esaye maame me ba me wo no fe ya kwan adu ono etwa abres no no ato cement no ne ayon bros no no ye dan kama ana otwi mu nti me ayekwa ye na mba na hobi afiga ase ho sam ne yen kwankwa ne ho na mama yin na ata se egida no ma me ba no egida no ma me nua no na me ba nsa dan ase ono awe na kama de wo so betu di ya so mo niska ma no so ko ha dan bi nti e bo no me ba ko me nua no no se me ku se ma na ba e fe lezi aso kan se ne kura de ba ko pe ana adana sai no no abe ne yi ti wo so mpesika e de ma no na wa kese ya kasa na wi nto bia apa bia ko ni ba kwankwa ni na so ba kwankwa mba so ba kwankwa ni o ma amene no da ne ba ndi no ni kun fie ba ko nto no ho nti
to some bad to there was this council kind of own to one of the Nhyira FM. Nessie, no. Wow, but friends, say, Mammy, I'm afraid. Nti ma me sing na ene sister nkasa tim kwade phone no na amakasa da mase mama sa they said ye honam odin nti 2 million na ya wo so beje na ko so beje 2 million so no today 2 million de minya nti mde 1 million ba e chie no mepe wo me be ka ho na pa wan kasa wo ko yiska na de bai na me ban se nye 2 million wanye ti mi ampa bo se 1 million ka ho ma ye 2 million so be ya minya be gin ba bia abeda nti minua no me ba na tuwa yinema o apafi yo de ko ya papa se da mo kama to se minua beba minua ne ba ya na wo pele nkana ko no nkana de ya ba ya yuso na tuwe no na twe no ko o se bi me na da ni me na nti me ko me ko why na so na da ni me pa cho me ba me kasi asem so kasi asem ni bata eti minua me da da mu na wakwale wo be da mu ye wunua no wa ama wasan e ko nkana no so nde obako nko na obeda dem da dem wono menu ni asem usu ni asem afedi e bi atie no akoye so de a ehye o hye otunde ayi e fansen ayi mefen gum e wo dem ho menene da no yensili ani da no aye kura se dan nti wotu ayi wotu magi afi kwa kase wobeto ade aba obi ho yensili ani akoye so de a wo hye awie wona ju ama me nante ko bapa bedi ne na ma wa ha me ko e fra yi awaham ka se ko tete me o ye ko tete me wo hye na debo nso a incense kwa fa e wo de ana ode nso so de e wo ho na wo hye e wo ne ono no dem ho na aba ewusie ne ba wo ho wo be wura me de se ensili ani nti debo ko bitiri so be duba akoma bata bonten komon dem ho se me ba ifunti wo ye ade ya dey me usimi no wo hye aya no wo hye dan mu bia no onde wo pie me de kwa de me metra kase ma de me se president ya na bia soro ima me atiase na me ko dem mu bi ndia bia na me fi se wo de bu chance mu ntia ndia na bia ho no so de si ho ya me de ho etumi ye hokomo no Nhyira FM. etumi ye hokomo ntina se ho na manso no sha se free ye amba ko che papa no obai be di bai obeka ya kwa ye amwa no wa man wo ka se jai ene ma no ama no wo se wo nya kwala o de me pese me hunu se ho na mo manso no sha se free ye ansa na akire ntokwa no wona ne yire ntokwa na e ba beto aso awia kete ba chomba kasa akara awia kete no asan ehye me so mete kwa no kwa afa no kwa mo nyina na de won kwa adwuma na ya ne de bia wo hye ko be do bentem ko be do bentem Nhyira FM. mami ba so me nto aso say no de na wo to aso yi aya de mre na ya adwuma wo no enti free one na manso ne ba eni pese ehunu se wonne ne wo enti me kura me ka chere me ka kasa be se wa you so betumi asa yi dia me yakopɔ ne mso no a me ma saka so utumi so ma sa dan so yesie no wo sa abosia no wo ba se ma se baju sika wi achi so abetam utumi nyam na mso na ka me fi so ka me aba sam so ro ka ba dun so ato nyam na mso no a wi so ka me tro le na ba na sister bi fe fa ya tu nya dun so da bi sister be fa ne ya wo ti ne ya santen da bi o ehon ni hye dan hia yesa da bi sister ya ka da bi na de fa ya soro ho na ha me koto roba na me koto da de bo so nyina ya tete so ho no me bo ye de ende nte pampa bia wo bia ma bi nte pampa bia bi okay te wa no so tene baby mo why ade nte ko si se ntokwa ba wo ne yire ntem ansa na o so ba be kun okay ena ye wo abrante no wa ha akuakun wa ha ye pese ye ne di nkomo na ebisa de asi me beto me bisa wo nua na ne bani no so ote ase wo hitisi a wo figase baby amu wo ya wo amende wo figase ye nkwankwa nu mo nkwankwa nu ya amende wo amon bayi me no bom bayi kodo ye mo kwa ba wonya mfie sai pre mike no maye na ye tiefo ni abre papa so mo hwe wani 26 years obetumi aba Facebook live no abehwe nkomo no ede ye pa na se eye YouTube nso Nhyira TV na waba abehwe de eko na fe Spiritus TV nso live na wafre wonu anso no de ni radio na to ho se ebre na so nti Ewiase Mu Nsem bema he na ofri bai kwankwanua
na o maame o de kosua be he na pantase medical bisa maame asem kaka medical ba first one okay sembi fa dance wa okay me say me ba yi atobo ase maame fa ntakwa dance so wo yi ba yi atobo ase okay nti eno so on kan say ye beduru ho na ye bisa na ho ase ye be bisa no na ma wure mfisa question okay nti me ne beko na bia mi ba ye nto ye no kwa kwachira me da kire Ewiase nyina me ya de na kwa chiri mate yo enti akwa ye nkwa wo so de kosua be hyehyɛ na pantan na hyehyɛ hui de be se ya encha me de be to so me de be to so na hwefo nyina atime hu na pantan na ase na ya hwɛ ho enema hyehyɛ ho sisia na ho aja yes yentio de wo mse no ba na ti na ma wo ba ko okay nti ba no bo be 12 a Nhyira FM 12 de ehini bi na ju 12 nya body amba no okay on so obi obesole a wonka isunku a ni pifi dem on so ja sun ko fa ajiri fo ko mba ye san o ma me ste mba ni su anu be ka tem se ya me hyehye am fa ninum ento so okay nti ya na ehye no me di buka kra de go adie am de ninum ato so na me hye kasi me mefi ayenya aka ho na de makwa na ma ble nyame okay nti me wo sa na me ye ka dem se obi tie tim na me se ade o se bi so ntimi na na me se o da dem bi so ntimi na so de o da dem e de na how afiri me kuti am maame se ntimi na me bes me turu fi dem ya me se oh maame e shi na de boni Nhyira FM konkona pa obi a be fra committee fu anim o mpro ka se e shi na de boni afiri maame se di ma tempo to yeme ese maame nsem anim na maame de ka fam no so be so kura ahwe agumi dem so dem kura mintu nsem bebre nti e bae no na me so koka che maame se edan no maame na pani waje efe japade nyina aboso sa baje dan dai aboso nti dan ni mintu kura kokwa o ti kura ka kura maame kura o ma no ne maame fa maame nya hwe na me yi na eto nti e ba sa no te di be sei na me ko aduma mbae na one me yire o kasakasa mbisa me akura se ntokwa esi sei no se abode ekofa blog esi enwo na me yire ko kase blog no be sei ntro dwe sei bia yedi ni bia se nya yedi ni bia enu ani ma mbae ma medi watam ma ye ohwe nti me se mbae a ne boni bia ni nhwemu o mbia o asema me asemu bia no me a mo nhwemu ma me nhwemu bia o mbia mesrem obja formation mesrem nhwembi wasem hu bia no mo ne kura na adi akwa o ma me kire se woni ne ko na aka chen se won tan won hwe no bi hu eno o kasa oboa ma ntokwa no ntokwa kura ku Nhyira FM nya ni mani mi antokwa o ja busum ba mi ensa kura da busum ensa kura ebo oti wa bibia wo de ono nka na ne ho nto no nya ha no beka yi wa ha bia wa bibi na wakata so na me ye ba wa bibi na ha wa why bibi na ha no a to woni ne konto kwa na be bosume be bia nsa chi be na akra ebo obo pa ko yikromofo mama mo ye mic ni ye mama mpacho mo kon ye no woni obanya ntokwa no bosume sei ni ebukura bosume sei ni ye nhwe ho na ye hu ne so woni obanya ntokwa bosume sei ni branimu na ka mpacho meni nya ntokwa no Nhyira FM bosume mienu aba amntena sa kam tutu kwan ya nti Ena, busumi ndi aba busumi mienu aba. mebusa me pacho to bo ase na yimi nsem na no busumi no aba se obeji program na ya ma ye ne ana busumi no aba me pacho ena ebrebe na obehu se kosua be hyehye wa pantan ase ho no oh se me kata busumi no aba de ne se sa mbem hwa busumi no aba ne se me fanse hye ho no ebe na awotwe ana me furo kai be na awotwe na me furo kai bi matie fonte de wo kana si me kase busumi ndi aba woni ne kon ye busumi mienu aba ena brebe na kosua no wosi kosua be hyehye wa pantan ase na ebrebe from some kon na asaso ana be hye ho sam na afem wo ha na ententan na wabagu asesa ententan na mo abodwe ase na ye kese wo be hye ho no ti afe na wana de be hye ho ni ba ko do de hye ho no oh sana me chese ni pa de me hu se kosua de hye okuta mate ekuta mate me ba se si na ma be hwe kosua no the way esi hye wo pese ye call Facebook live na ma hwe fo nyina akọ hwe kosua no hye ho no pese obi ade na ni wa hunu kosua ne bi na ye hu de be ya fa kosua no Ayerebambo atrem
frefre bi na me ba I am ka se fra sante be kwa ni pen na prophet ba Nhyira ha ana duru ko siara na obi frefre bi na me ba no so frɛ ni bi me so no me bere di minya me bo bere bi enye ye me ma enya dwuma nyo me ne ma nyina bla boye basa na o se boso bi wo ye fie ene edi enya enso ampa me da dwen ho aye no kora efi se me nua mo kora obi tumi ka kyem se me wo fa nkasa kora ka kyem se me ye ba fanso be ye nim ho akoaye ana de ne kutia me ne me ye funuma na ni twem nika na mba prophet ho ana o kyema kwanche o ma me wo ye ana o ma me nsu bi na me di dware ye ti me kokko dware ye no afi de mani a na wo wo me mani etimi kinsuye saa na me ntimi nya me ho hwe me ntimi nso ano ma esa enten tan so kyekire me ebem nam bia na nkita kyekire me ana afi de me diem ni ka ba prophet wo ana o de you know o ma me akwankyere na me kokko ye ye no afi de me ye ye no enten tan kyekire me o mani ye me yo mani ka me danya no kra na me te kra na edin afi de mani ye me yo edien yo afi de ni nyina ni ho na se me ba abeda Nhyira abeda odifo ase woni a waya mame no efi se wa geme na me so na be menye ogie ama hian de kasa ready kmeni na sei ene sama me die mnika ma ba ha no ma me se be ka hye awrade dinan mu nyam da prophet ase no de no me de ba ha emimire no that's a fire to the Angels Dominion International Church do na bomb me na say akwapa no kwafo meni Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kind of cre ma obi left and right djuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana say e ye wo je de no ba na ne be wala ni na wo ba ye be kire Prophet Joseph Mensa ejuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na honhom bi ha no na busuam ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo awu asam na aye problem me ka chi o pray wo Ghana ha ana wo approach me na awu asam aye odadwene a wo temen ka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se firi wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba sima membu mi se bia ne fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awa se mo ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye da kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de ba ye me di akwa Adom TV saa umuso obi mu ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye djuma da na benada ko Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye djuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye djuma the friends kwesi adanko hwe akira be ye ni o ye ni e fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times but the obesere ya de was me say what the srana pani nyume na pani nyume na odi obi so wani boni ana beyi a odi on fantra na gade we na achi beyi obo asem o ma be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wu adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa ni we bi so a woni problem bia bia Psalm 23 wo kan gusu 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra gu nsem wo de asra wanim no nsa case die woni problem bia bia for Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77
959 and 0504 604122 0504 604122 Prophet Joseph Mensah Makram. Adansi and say, I'm a bread prophet, and me be sanse. And in a no wa a pretty teeny maintaining cat no piama presang. We are in some be ubi class, anyway, ya to me do. He saying, just saying, near me, dear, young Coponso, Admo, the Adomino. Me di min sabe ke biana e chese eye mi ye juma ye banso fum juma pa de mi ye nanso fidi mi hu yi semire sana obi se ene jama ai ya to medu Yo papa ane we de ye beda wase nti wo so ka kira fofrofo se oba ha no dia akosi no betumi abo afofrofo amane na asie tu kura nso a obeba bebo ye so amane me da se na de ba sisi atisen sisi die twede apona ko kwata bo me mu se ya wana mti wo mu ni na ane se ne siban ni mu bi oba ha ni ma se ba be 2 months first na ka week bia na ba na bosun bia na atisen first na ka ba bosun me ko ya ba week ibo on so afi na ba 3 days but in be mu ni die bosun ni no ba ya ma me tu ba ko pe e ma bi sisi na ka chomo mo we twa ya le oh de meeting aka se me aka sa me di mu di adansi ni di but ka chom so nyanya didi e wo se ni penna ana etini ye ade ma wo moto no enso meeting akoko pi be ko hia wo nyame wo be bia betimi anjo ti odifo Joseph Mensah ni se wo nyame acha na dia betimi di asam na di obi a sa twa ya de won so be se wo se wo na mu kunu di betimi abana fama wasan na di Yo Prophet Joseph Mensah do na ba me na ne akwapa no kwa ba ton ka ton se bebe mi ba ho yo where Prophet Joseph Mensah do na ba me na ne akwapa no kwa fo that's acquired to the Angels Dominion International Church. But on to mommy. Yes, sir. When I was on for Prophet Joseph Mensah, that's acquired to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say Aquapan Quafon, many. Prophet Joseph Mensah, when I'm a day Bible Mushim, Ghana, I'm a day Bible, I had the Shisham, when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth beer, left and right. Juma yesa woye be ma na ne be wala na yukunu and I said we get no bana ne be wala ni na wo ba ya be kira Prophet Joseph Mensah e juma sam na nko yi betumi aye obi kura wa na honhom bi ha no na busua ana honhom bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo hu awo asam na aye problem me ka kira pray wo Ghana ana wo approach me na awo asam aye odadwene a wo temen ka asare uni problem wa wo afri kunu ana se fri wo uni problem just the wo problem won se just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enye oba sima membu mi se bia na de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awo asem uni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensah me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die dro kanipa
ma obi a doctor say wo biem wo be ye there kra wo me na metumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obi wo ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu wo so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa wo so bi mu ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de ya Trado Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we me friend akira be yi Psalm 91 anyuma do okron baako we will can Psalm 91 go to 7 times but the obese be ade go so me say what the sra na pani enyuma na pani enyuma na odi obi so wani boni ana be yi a odi on fan tra na ga ade we na achi be yi obo asem mo be kan bo numu asem we a favor oil we ne dia na se wa wu ye adwuma obi wa hankrata asem aye ne den unya sawa yi we bi wisu a ni problem bia bia Psalm 23 wo kan go so 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra bu nsem wo de asra wanim no nsam case die ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 41 22 0504 60 41 22 Prophet Joseph Mensa Makram 2020 banedi chese na mi mtimi esi anaju mi do ya mi mtimi na mi oya mi sisi mi sisi na so mi ba ajesu ayi 1 month na o trends na o say mi sika so miniska so ma china bre nti ya woso wonji kra mi si mi selo mi pato o se mi nkani mi nko na o kire se ya asma adem mi koe no mi num aduru no bi mi hu ni se mi yemu ana ya mi chi fa mi yem mi nta mu ya dini na fidie mi bio nti oba ha how many months ni mbacho any men fanze last month na oba ha last month nkutu namba achese ene eka ho ameka se ene ni na otwe toso na nyam dia ba nteja obe kan se obe ka se sabri ohu ato ana se wahunu se nsae pa na ba na se no ka kire tifu a yitie muni se die akre yi kura mi ye no ebeko adanse ni se am libre prophet na mi bisa nse ehina na wo wa epretintin tinini maintaining ka no ya ma presan we are in some bibli mi pacho manentrase na zoom no mame kosuano a wose ehye ho no pese ahwefo aha enti bra Facebook live YouTube live na fe yenhwe mo hospital sim pese mo hwe kosuano fa aha te fa to no so na ompeja ne tinu nkoso na so ase ho no emra because kosuano de se ya ma tie fo anhwe a ene bema ye bie ayinu kra bema wo mu hu se de ombesi ajeje afa enti ye momodi ana yenhwe kosuano ahwefo mo menhwe de kosuano ehye maame no na pacho wazumi na mame aha yenko ma ya wutinu sa na yenhwe arafo me patwa mo nhwe wode obi a nhwe kosua na ehye maame no na so ase no wose kosua patwa yetu ana wose ye mienu but ye hu baako de emse baako ye ketwa baako wo fom ketwa e wa ase ho na baako na epeja kakra
enti nipacho spiritus tv and afi facebook mo nyina mo hwe kosua na maame ne eka ho asem so wo hwe na so ase se kan ye kan bi se dwoa atwe na se same ehunu wa same hunu wa correct afi na epi but se same abo obi ana mpom kra abo ho no na we ne de ne de wotimi de nsa som enti enhye da nya ne ya kete saa but eye ne ya ba nya ne ya pi but osi kosua but if we say kosua de enka umia no akra nka bebobo ba wono de osi ekosua enti ena ewo ho no mo me say nyame adom obia atimi ehu awrade so afi na na ebetrase na ya hwe na ehu de enema ekọ awrade so yenua James Benjamin Ashite kan say konto kwaku asante munyina mo fe mbese me bobom din mo am hwe ni nyina na atimi ehu ozumi awie enti atie for sa na tie nche be kwa homa no so ni akohwe de ewo mpote pa se obi nu obi kon na wo se wo be tra ho na abehu oso da ye nu obi kuta kosua wanhuru se kosua ne nipa asomesa na nipa asomesi ade akyeye na bibia befua na bodwe wo se eye kosua no a ohuru na da ye mu no na mienu abehye ho enti eye ono ankasa ne ba eye ne nua ba a wo ne tie ono no na eye kuakon aya kwasi agogo hene sa no omunim no odwa kuakon agogo hene ono na wase odi kosua no ebehye ho na naje wona hunhum ne ma ya de na bon to fama me na me nkoma nim ko hwa de me je samba ma no sa agogo hene agogo sa po onan ba bi no fe wo de na mra ne ba nya na akuako sa po ne e ka na ho asem na agogo hene ye ba ko pe agogo hene ye ba ko pe na akuako sa po ye ro to na wodi ne sentina wode e ba chona na wada roma wodi wodi no obi na se no oje mra ne o ke se nya hwe ayo ya samba oje ne samba kodem ya tiefo ya chia mu bio na ye ma mi a obetra here woni ne bai enya sa ntawantawai ya mienu kure no hwa asam na eho dada ya asam dada wo hwe mu a woni ne bai wo mu ntam se bempraduasa enwo na bai eme yase sebe buru abranti me study no a obu na fam wakasa no hwe se wono de sebe ne maame no ntimi kasa ntia e maame yesre na roma wotwabra to va no je se mo no post na ha na so na bra bom no wonfa enhwe sebe eye akuokon se akuokon abayifo a wonda be hwehwem ye be hwehwem nye unu kura wo mu na ye bi wa se maame no kosua na hyehye ne kon ho no se akuokon na hyehye ne kon ho a be hwehwem asemo ye nwie ne nyame yadoma na ohwe se ne anada se ne nyame de yankwa kyen a tifo bi a wo mutie hye bia no obi antie muntie ma ne ntra kora na ye kwakwo hwehwem ne mo ayi nyina de aba se ampa mami kosua ye oson daye na kosua hye ne kon ho de emu ohu so da yare kosua hye okon who se kosua kura obi na afa ade hye kosua na besa kasi na hu enti ye besre ma me se na da roma baby odu ni penifie so otwabra so otwabra enema bebre bi wo ho a na je mpatwo na oni huhum se me kire se kosua timi be hye nipa abodwe ase ma kosua pa yi timi ebetima yi ma me na adwene a sunsum no sabe mpradu asa so onya kwada sunsum asem no ya sonda ye bitimi si ya itime sonda ye na obi be sonda ne bia bebi ato no o da ye ni ma de be chena life okay ene de anya nwanwa ya itime si bebi it was on the abam ena se ko ne be hwehwemu ama ye hu no kure wo mu se kosua na akwache na ho no okay sebe on se mpe kosua pa bia enyina na po ebam okay na ye ma me wonim mate nti ne ba no na te to wose de baya wode ahye ne se wono na ye nui wo so bone bayie konfo ye bi ye sre woda ro baya tie wuda wo beka se wode onyamam nyame boa awrade de ye kwache ya wada yen de mami ene ne ba nyina e ba wona ase company ne se ye mfamra wo ho ye tuka dalet asa na okuku sekuni e kan se ye mfamra wo ho straight ahwehwemo hu se ampa se be ye libilibi na balaba bia twa kokko se ba mi se wo kan enokre eye kosua mpa na hye ho ana same bi na ahono no ho ba yi de odi kosua ko hye ne ho no mu a ye behu se no wo kasa bia wo so we bayifo wo ba wo yesie so yesie nso na
wura su ya friends say we before e be hu na fi ne di mo nya na wo a e be bo no if you ha ene na otwe ne no ene na otwe be yiri ofidie yi so wo be bo ofia no e be yiri ye be ba life pa de be di wo ye de be di wachi ye de kete na wo di free ha be koso na nyame hira ye be see because na ya wo yare bi e fe ni jemre kutu no kra e hye wo ho a e bi kra asame koso se asa atwene dwa wa ha yo so far sante yes mpacho wi ane ye kono na ye bi so maame no bibi ha no yare no yare madam transe maame transe wo de why kan wo de obi so kan ya nyabotre hwe se udu mpanim fie so na utwa bra etimi ye o se wan hwe yi a ebetima ye o se dam etimi ye o se bayi etimi ye o keka okay e wo kwan bebira se oba twa bra e de wo ye de bayi e fa so okay ana hwe maame nche wade sanse me ye nnumu asem ntimi che wade bi se oba tena se che na se wo nsia be ma one be ma na nsia be ma me so ene ye me da ene nya me da madam maame nkasa na se wo nsia be ma e wo problem a wo nya am wo kru odwam me se bi sa wo kru odwam one ne da odwam condemn na da be mfie be se odwam last time odwam a odwam biem ene ya odwam sa na afa madam uteme maame ka se bi njro se oba twa bra on pese be man ni be hia ana be man so nyini ko mfem pempenso bi a ono oba wa twa bra hia na ni prostate ye de be eye kese enti no on hia maami we be man no ne bia be no afa mprakra wo ne ye de ne yire achi okay tia so me ka tro yi maami no eye bra twa ne eye ne sa ana de na se ne honom no eye dwoa ana eye no madam transe yanya nkwala radio no so o tiri amecho no ana ye maame ne saa ade nti na obo ne baba yi ade papoti na oje woni ba ne ho ehye ane saa aba na okama ne te ye wo tet nunum ane se o sia obi a okuta homboni bia na otimi ye de ban etra saa bia ho no atalu the two okay enti maame nka no krancho maame ne bibi ne ha no e wo se ye ne kwa yale sabia ne ye de ne kwa hospital ne ye hwehwa ne mu e bia na bibi na ye de ban e ha maame no ne ba no anya baifo aye danara me nua ba wa ha ne no ya ye fe no o chen sika o de be ko no akoye mu adwuma ya eno ho aye fe ro okay so said me cho nyane say said Nhyira aka no ye de be ko ya ho no ye de ko ya ho a ye be hu de ewu na o che e be yiri wa fam me sra mo bebre me da so far sante no asante heba center enche wo be kom no akokire wo yare hodo a wo sa ne ade a na etime ba na ye bi nyame boa ye wada ye na ye boss ye director okuku seku abrante lawyer papa bi ahofe no nyamfo wase yemfa kesi mrew na wato boase because ye pese wo wie ne ya wada ne fiada na eje tuato ye be mawie se nyina hunu se ma media hye hoi so eye kosua no na hye ho eye dwoa same na ahono no menopause na ha no anasa mpa abrante e beifo no wo ha o maame me pa cho ye ntie o maame media o mo nyina akogina afa me gina wa fa nyabotre again papa ya kogina abrante ya fa me da me so me tawachi ye be kwa ohwem okay maame wo de nyabotre na ko akoma to ye se wade nyina agonye ne nyina na fa awo wo baro no wo kofi ho awanse no kra se wo beifo ana ade kosu akwahye maame no wa wo bo hu de meyo ara na tete be maame awo ko akoma to ye ha me mfo awo so me fo awo so aha me wo de open yo tibate dike wakoma tu ya mate hwe ya mo nya sawate edi enti ne maame no ukwo se ehema na efa ne ko fi hwe yie wate awo makabi ama hwe yie pa wate enya sa ni pare so ampa de na twa so waja no ano no awo ko wakoma tu ya mate se ya bra twa se de yan ja wo so kra wo bai wo hye so ne na fa de abiem awo ko wakoma tu ya mi ta na chi okay ye da se pa enti dia eho no eno no enti ye behwe se ye no ananya no eja manso e wa ha eja mitanachi ye hwe na an ye fe ye kwa o ma no so na ye nkofa tifo adwenkyere kakra ni kai yes na ewo no mo ya Nhyira FM Nhyira FM obia eya
Yaman so say oh ya obi enya mfie aduotwe ensia ni do no say wo na da kwa wo no so wiye no so so baye da eti bibia ebesie bia npe bia ne esi baye enti say ya ma baye agidin anya nyam akosura se bibia na e ka se kam oledi ana ni efisi obi o ya so ne band esa ne baye ye no enti ya so mu se basia na sempani pinyo so utia na why say akasa akoda na akasa so wonyini disi fani say kama mi on baka say obi na bobo no ma mi ne beya kada atim na gebeka mami woni afi no bia bobo beya nti wo woni afi no so ko bo oba so beya nti say me bi ono mo na ya hwe kwa bit ma fa so aka mi me bi ono ma ini quantity so mami enyini okay so enyini se bi be sho no na be sho na ka tire mi se be yi na ase so de kusua no da yeso wi obi nka se da yeso obi nya adwuma obi da ye adwuma bi no branch bi so da ye ni ye twa ne mene ade chi ne kuro da ya ekuro ti ko sa akosi ma no wi yeah obi so da ye no odi lotu ababo na abo obi so da ye no betu obi betuma so da ye eti won man da ye ka won da ye nka yeah ebi so ye didi muru so ebi obedi di awie kra koda kra na fe wasa ase na wo so da ye bia basa ane bi won so a de odu ani akohun ene won do adwembu no odu ani bu as when sa di psychological ye it means pa so eti ema me munye yintu we kanya dia enya adia ese osumu atwese ono ba ase basa ye manso eno ni kabibia to eche na fatuho na yare na wo no oko hospital ebitime nya kwan okay na etime ahwe okay rawi kosua bia ni wonu be hye wo yem wose kosua betime be hye ha wose kosua mienu okay me da se agama so ogoro na ate ne ka no wose ma me we de wose boko wose adwebre wa wo eno titi na ye bi de obi nga se on preso o betimi ya ko ka to me bet ma me ka esro etru se ya na ye ho to enya ni bia nyeme bo ma ni eti esro mo de ma ne mafo de yi sai ko to e be sha e we kwa de se twa o de obi de company show na de we ki to be na ba ka se company show me da se agama so ye ko ahoma no so na afi yakona yakofa adwenkyere e de aba 03220 83581 83582 83583 83584 me ka say the osoya cinema yeko ahoma so no agbeve center omo na eboye agbeve eba center okra mu den say yare pa de onhwe ma ne entra santimem otuase Elder Richmond CEO Church of Pentecost trade local ono na dan one ne wife so mo hwe Spiritus TV Elder Radin Shraw afi Evangelist Peter so hwe life Radin Shraw afi Elimatu Ali so akemo dan Radin Shraw mo pa de bia mo hwe sa na moye agbeve de mono soap and mono cream de aba wo soap da na the cream no esasa e bia na hemfie ho nye ntime nchi bomodi de bi hye to so bedu bebu safi na fa na sa bibia timi ba kama afi wedi ani kruchire sansan ne ade ni nyina no agbeve mona soap and cream no ene etu ase ama wako anim agbeve tonic timi boa menstrual pain ubu nsa oka emu dwedwedwedwe chese utim se yaw no diu ni padua mu nya ni pa nyina to nka so abu nsa bomodi anya sa tonic ne eboa ema ne nyina etimi eba fom kra na pens pa de agbeve bam ena ye ho adwuma eyi pens nyina fra wotutu sabi akuafo okoba abrefita for driver for sisi o yaw chepe wunya bama oboa de twitwia na ne nyina etimi akọ agbeve herbal center ma so omosa diabetes hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes almost akoko yare any prostate yare ni nyina mutu ase emani pedua nya hoden wa bodwuma kama eye kwamo ahimfie opposite ene omo wadekogya ache wa na obehu agbeve herbal center fa yare ekọ
na wontimi nso mu mmoa wo na onya yaresa wɔse kwa mo ahemfie no junction na ɛhɔ ana makyerɛ wo no ɛyɛ kumase ya na Accra nso so tuom last stop ɛhɔ no mo wɔfrɛ doctor 0550 677681 and 0246 595256 0246 595256 na Agbeve Herbal Center intimi mo na bibia intimi kama Dr. Mensa Herbal Clinic Dr. Mensa Dr. Wonder the best doctor in Ghana 2019 ono ne de man no papa stroke yare wo bo tu ase kra wo se nka mame mo yare bia din nanso ya na edunu bia wo se e bo kakra so e kire wo de ane so de yare beba na wo so wo sa yare bia wo ye home clinic se bia wo bibi yare ontumi ma wo pese ono amra fie mehwe no beba na oba behwe no wo de scan machine aba awadi twa hu laboratory services wo ye nyina bi physiotherapy wo ye bi wo ho twetwe ni peduan man pelkasi ani nya hoden dia ye adwuma wo se wa training kwaba ba bia opese onya doctor bia de ho Ghana abenya no ka so wo ho Medina Koforidua Sunwane Takrade Takwa Sefi Dwinase main market near Adum Cold Store obenya Dr. Mensa na wo de ye adwuma no dwada ekosi memene da na afiada no dwada kosi fiada na no pa no nson ne fa kosi anwumre no nsia memene da no nwotwe anopa ekosi anwumre no nan doctor no wose yare a wosani diabetes yare utuase stroke hepatitis B oba onwa na be ma onwo afi koko yare fibroid any stroke oye free hokra wose kotwi Guinness depo hwa na be hu no Dr. Mensa kotwi Guinness depo hwa for Dr. 0245 958 768 and 0209 500 273 0209 500 273 na Dr. Angel so and 0271 17 3551 0271 17 3551 Dr. Mensa Dr. Wonder Franco Trading Enterprise Franco Boga Franco waba kumase phones be na Nokia Itel Techno Ikata Infinix Huawei Akatel Huawei na CCI Nhyira Agnes and adwi boys akon Nhyira was so pe Huawei was say any firm smart ama na nyasam ketwa Huawei kuta no fe kwa white one ni nyina ekoto no boga Franco ho outim sam pa condemn wa kra phone to say yes condemn you na kuta phone na no din ye pa Huawei boga Franco de aba Esther JB wo ho was say hard drive ne yini nyina oba be pen drives ahodo ni nyina obenye be memory cards pen drives smart watches car charger phone chargers all types of phone cases ni nyina bi wo ho protectors power bank cable Wi-Fi eni nyema nyina wo de biaba adum na be hu boga Franco Babu Bazaar building adjacent Ejaba house or Edum next to YF office Edum opposite Mecom Edum opposite Prudential Bank Edum opposite Kofo Clinic ni nyina be hu boga Franco freno 0245 316969 0245 316969 and 0560 684 147 nane boga Franco eni nkomo no bibia entumi nye kama emfa emam mekwa o mano so na fe yakọ akodi nkomo na ansana no obeka ya enene na wotwe ne udi nkomo ye brother Michael Apia Boatin onu na ne busu ni kodi a police fo nsem a ba mo wo ato ne nsafre no police fo no kire so sha konfu ne wu ya brante se da yakọ hwehwemu no enye sa enete ye di hu nkomo pese ebenya ne nadu agubre ene wo wa ha ye ne di nkomo taw ewi a yakwa homa no so abom se de be ya adwenkyere no betimi aboye Michael emo akwa aba ye nuambla na what to say nyame admo na so nyame admo ho ye anumre boy nkomo e de na wo ho anumre de e boko so nye boko last week ne ba be twatu anse makra so na mo yesi enkone na otwe so ensamra ti na otwe ne na yesi banti e ba ya okay enti efi na otwe na otwe aye di nkomo no e de na hwehwemu e de aba mun kan bibi antre bi yanti hu hwi bi munti hu hwi bi be pa twa asem no ewo hinsesie yankasa case no ewo hinsesie a central boyemu kakra krobesu na asem ni si ewunu ane de sei e de na si bomu kakra ma yetiefo ebi wa no wantie no na ene na wotwe no wantie boyemu kakra
asɛm ne si wɔ ankase adwiritia bachai then ne si ankasa mpaso bɔ ne last week last 2 weeks Sunday no minu ani fra sorry boy na obaye na oni obi wo problem o phone ema police phone be che ne ko police station ankase police station nti be less than 1 hour ye ko say ye kwakuti asim na se betimi amane be a ya mane be afi ko duro eno mu ka be ho asem wi ya mu gi iska yeso moji na afi onko bie pon ma ya di onko bie pon na ndru gate na no kro na o shout to say wawu nti e ma me rush no ko gate na no ko duru gate na no ansa na wotimi e bie pon no obi pon na say inu na wuda e fom wono afi police ni me kan se me nti a wo so wa sha ko obi a wa sha komfo de aida so wa sha homam ana ahoma na tena hwe ahoma ne sene ko yusu de ahoma nte ye amoma bi amia ne ko nipa nso da fom nka che se wa sha komfo de a ho de mene mu homa ben na kura ne mu sa time wo na ahoma bi anso ni mu ahoma bi anso ni mu da fom wonom ana mo de ahoma bi abo gate na no a nipa no sa wase ahoma na ebo gate na no bebre no mo chese wa sha komfo kuro be so na sa se mesi wacho ankase na police station ne wo ana ankase adwiriti a na police station ne wo police station wo ankase na police station ne wo police ni a obeche no yete se na ye community police yete sa na se ente sa yete sa enti unu anda so sha fridge mana mo sie furu no da so sha fridge enti a police for no say den o mo kafa ho e wo mo nsem wo ho nhihye bi o mo ye nhwehwemu bi afa ho ana say na esese akosi yankasa o esi ade o mo nka bibia nche Nhyira FM o mo gitum say o mo na enam o mo nsa so ma onu anu wuye so mo giatum say obewu o ho de but o mo che say akonfo na o share no inside o me pa cho odam odi na say enu owuye less than 1 hour and 1 hour o me de ko tuma ni don hwere ba ko dabi enu owuye na o mo so o sha akonfo na o sha akonfo no o mo wai eno so ni asem no because e bia police ni panyin na no wote no be wote no office ses no a wo hunu ho ana ahoma so bo ses ni gate na no a cha se ka mimitie na ka ahoma ibo bia wote intimi face ahoma no enti senko wo sha akonfo a sa time no ka de wote wo duty na ko be hu se obi a sha akonfo na minu mienu nda ba dia ti se obi sha akonfo a opre enti ka bia wote ne de ko be pre a ko beti ye ne ko ahoma ne ketre mani ama na ni ahan bibia mia ne kon so eche se sha akonfo se de omo ka no o ko hunu homa bi da ho a eche se no de hye ne ho akonfo omo chere se ahoma bi bo gate na no ba ahoma na so ebo ho no nche se nipa no betimi de asha na ya ahoma be ya woolen carpet bi ana ebo ho no woolen carpet e ba jan to do ani hunu woolen carpet no woolen carpet bi sa ana mati as evidence no sa ahoma no ewo ho ana ekodi police for no ana abedi abusua no ho aye betimi de agina so nhwehwemu a chese sa ahoma no yetimi de hye akonfo e ma no yeye e ba cho ebedi police for no because omo yesi njan ma omo twitwa ho camera nsanti ekodi omo this homa no wa police for no e ba cho sa homa no omo susu se no de hye akonfo no e ba cho okay etie for de ho no asam na no odi ye papa na Ghana ene etie no mutina duma bia na eya na ensempi Ewiase Mu Nsem edoso bebri na unhu na kasuo ekwan bia so se obi aya che na ko says na odin wana otimi wu se wa sha konfo e de carpet woolen carpet na na je wa ha yenhwe na se dia pa na se sa asem we efi mu ba ya ni etiefo enwie ne ma etiefo kwa momo na de ka ya chia na apolice for us mo kan wo ankase police station sebe ebru sebe ni de kwa so entaso mu na me kire wo mu sebe owura no wogu ko no mu ko hye ohu den amamre bia na oni papa na no saso a ba ne film no be kire mu kwan ko na me ka kire wo okay me ka kire wo na me ka kire wo chana sebe what you be able to say ayasha ho akonfo hye nya de da fom sa o
akomfo nya de da from sa sɛ ɔda mu ma de akyi kora de a so obi hye ne ho akomfo a ansa obetima hange wo no gise wo kosoro be less than be ko be kakra bi so bi asabe wo sensan ho na ho no hefa ko hye ne ho akomfo okum nipa na awuo mo buna mu na wu na mo begira kan sɛ wa hye ne ho akomfo konda mu sensuo da umkrom ho a ye chuma police ni bia ɔde nsa ka bɔfra no wu ye no ye wi achiro ma de ɔse wo koto hyira pu mienu wɔde a mechira de sɔfo ye sɔfo jai do de dole koto hyira pu mienu je ye sɔfo ya kwamene nso bia tiri wo krom bia abiatia wo de bro de abiatia krom nso bia tiri bia abraje mu ntie ne ye nso bia tene wo krom bia no momo di asem go to hyira pu mienu ko gina so mon pene krada na mon kanche obi anam ne nsa so abrante no obi ano enam ne nsa so wo wuo no bia no emrani ni beti because obi tim ko that says na ya de ke say dipa na wu just enu one na say wa hyere ngwa police station as a station officer de be na so mo ye fa ho ye fra ko monpoti o mo say o mo de docket grab ka crime officer so de be ka ne sa ko do mo hwe ka hwe o say docket ko de oni mo hwe bia ye ko original from district hono case ni see yam region for no munim region for no mu hwe the information bia afri aduatia to bia mamponten nti wo see yam ko original PRO den ko fa information a ye ko pede yi ono woni wo bi ye ka je bia ka kire no de si bia bora ma de so say na sie ni ahwera nkrata paper work ye na heni some say na ko sie no so fa as a police PRO no wonim no bia obekire na adwera fa nti ye show mo de say o munya sabrema nka is autopsy never no results baby bia omu mfaze emfeva mo medase emfeva mo medase enti tietie de say go touch rap mi enu so bia be mu bia no ka de krada ya pa cha omu kanche bate nana ya bi ti awa na ya nko aha we de yeyiyi hu me no Nhyira person police for ne say edan a edi nipa tum no edi enti ne edi ahoma ekotum unu sa de no obi a oda sere bia na ni abre na mo hu se saate bia no edi enti na mo de ahoma ekotum me de masam ka no tie mi bu so mo se edan no nipa na dem and obi so so ani bra na edi ni kwesem edi enti na mo de ahoma ekotu sa dan no masam ka ye mato ase pa opointri ye clear pa na se o mo chi na o mo de ne ko na ahoma kura no ana se ede no onya ahoma wo ses ho ede share ana se sa ahoma no efiri na kodu mo so mo de no etu ho ana mo so mo di be ska o mo di be ska eno kwa mo sande no so ene de ma ye wo ho no de aba no okay osofo sofo sante me pa cho asem we last week ye kan ho asem minimo se otia brante na asem ni yi a o se ne bra no sonwa ma do hwe ba bia ahoma no wona agye se otena ase no obros nti na se otena ase no de ahoma ni mia ne kon wa na aze ano ne asem no otena ase e no de ahoma ni mia ne kon ana se ye den police for ne sremo mo ana mo bo man ne ho ban edu ba bi nso ade bi horom na mo ye na enkoyi a ye sremo bebre ye sremo mo hwe se emma mudini enye de ben ensei e pa mo chopi ba bia no kreda no o me mfa no krento esan se mudin police no kire se mo di asumdue na ye de ben e ba o man anim na fa di asumdue na wo de ba aye ekum ene niema basabasa ye sremo o ma mo ho ente enfri enema bia ekum ya da se so for santre no asante e ba ye be wi a obeye agosi de da ho no se sa se we na o twetwa mu de kan ho asa na Ghana no we no ya na yem fatsunsum sem no nto nchen obodua ko yesi eno ye achiri secondary matter but yem hwe ade na nka se da ho no kure na da ho se na tie asem we say esi obroni ti da bia abrofo nti no so yem mu hia no mo frɛ black monkey say yem ponche ya na ntwie yenim nyansa yem wa because se yanka say ye ho ye ntimi huhu ba ye ho a broni wo so wagimi ye te Ghana na yanka sa Ghana fo ye twa ho chi ye ho we
what you say because the security security men we police ni so soldier ni so fire service ana bibia ye de wasi wo say wo adwuma wo ye nyina no wo kra nkwa ho adwuma na wo ye yeah doctor it's a doctor so wo kra bi nhwere ne nkwa nti ne ye de wato won bibisia ntentem so ye be yi nipa na firim ade ne be sikura na ye be so ano ye ntibi anso ano kra na japade sey ya wo kra na wo mu ni die esi etimi yi ni firim because nkwa wo ho no ma nda so ho na obi akwachi yakwachi obi si wakofo obi mobile phone yesi edna akwakoto cells enti aposifo yenya posi ni baako bia sabio enti nyamesuro wonu mu kakra enti obetima kase da bi ade na esi ye no entwa ye ana enhwemu no kura se na ekọ abanti na ade se na ekọ efa so abanti ni wuye enti ye ntimi nya enti ye ni ankasa wuti Ghana ha ya no adane se aboa na be wuti ya enti ne wuti Ghana ha na wujeja ho enti na no osofo na okoko preachi wo kejetia na ko bobo no obo bia me so obo na so mo ni bi ogumafo wuti no ba se kwasi ampanyi bia ku wo ku kwasi afu wo kwasi awuo kwasi afri bibia nim kwa efa so bia ma so kwasi abuo ya ku obusuafo wo ma wo wo agya wo mo obi anka hwe Ghana wonni sika wasem oya wonni dinya wasem oya because tisa bantie we asem ye see yemfa ne sebe enti ekoye panyi bi a yeboni dia obi anim no ba enti America nka dia sisie no nka nya asem ketwa sifo no yenka so mo nya adwuma mo ye adwuma onse da bia meka se police for na security o mo Ghana ase o mo nko strike ana o mo fo bibia nto obi anko da just 30 minutes 30 minutes Ghana bebutu 30 minutes pe Ghana be say but o mo honti ana niema ededa no on na so ebinum so hyemu ase bi duabo pa kwachi obi edie na baye se obi a wa sha kom wotimi trans sha kom ya me ti so sese ya ikonso ya etie sebe na me dia homa so microphone we na wo akoto fom na wo de me kota we sebe dia sha kom wa sebe yo nyansa sebe wo monso na sebi mu kanyansa ho asem nyansa sebe ne we sebi nyansa wo mu no sa sem we se bi si wo konongo maami bi ono wo kwai aso ne ba ne police ni kokotwe mpra ebe wi akire police ni na buru ababa we yakuno ewi akire ehu ya ne se yesi yekwai no obuto empoma na ewo fie hono no obutu fom na homa so no kono ai ewo mpoma ne ni se so koto yi o se no akonfo no koto yi ni mi ano how me da no sabri ni pa ne tiwo da sa gozi wanam ho obi dihye wahwere no on yesre nanso se me enye papa me nkasa saa na tie but yehwe wuo na eba this time no se be enye bibia obone na ekuye ne o ya me kro pekura moma ya ne ebeku ye ho ya da za kosi woni bia ni aja ma so ogoro onyame pa onya aba ye asazu ye be se no kra ma no ma obebone sem kra ma bia yo o me yune ho unyame Yesu okaso otetrogo so akobedu yabazo obabo Afrika sakra obaba na kra ni bias obaba de bia Yesu ba edu onya abane ni ayensero oti ya Ghana Yesu ba boso oya japade ase ojapade wosoro enti osi Yesu ba ti ojapade wosoro na be ko na bro neji so etu na kwakosi si mu o shere japade wa haya no o si japade wo so ntu kwa onkoye onya japade bia zari ya shisha na haya ni ashishe bizo o so foto so o kan sa achira so japade wo so no ono to ka kesi no to no si ga kesi
obasi eyefe iso japade wo so onu so hye japade wo so ba na matwefo di na chi jama so we di e hye da mfa ho ada eyeho ebeda fa ho aseme kan ni se ana ye bia da ya na mfa ho ana ye bia da so fo asem e fa kan we yan kan no yan kan so fo enya ha bi ho asem na ye kan akwasi bo fo na se nyame pa onya ba ene e be se na ma no nyame se ade na ye bia da nyame ne bambo eno dia e ba bu mu no yi fie no de kan o si da ya si ana ye dey you know ni ya kan ho asem ne sa na be se me twa yan go to the topic no so yan go to the topic no so it is ye bibia na se ni pa wo ya di zibo afo ye da nye da bia o afede nye da bia ya o de ka jama so fire nyanko asem ni nya ne se o ti wi ase a bambo atrema we so on faso eti o ti wi ase bia abo modern se wo behwehwe enti kwanya ba so abehwe ho ye hwe so ye ho ye se wu ni ekwenhwe mu amese de kra na onya wu bibia ni wono mu abitima so de aba ebi aso ti wono mu no abo ho ban se emma enkwanhia bia emma matu uku aburuchi ni ekwenhwe mu na se kunso ni kunwa obaso la bana unso le ma enti ade bia no hwe ho ye ebi na akosi bafo ka che police ni ababa we ku wo ne dem koron we oho ne we wa shafu ibungo to dwe ne sha konfo amani eho kono oho ne buku to dwe kono ne bunko to dwe sha konfo mpomani eho mani amani kono ne bungo to dwe se ka se police ni fe ni bi sha ana o se mani didi na onu bi sha no kan wa se bi esa ayini wie no ba on se we must say o na ja ne ka se enna na meka ka cho se wo ho na ye bibi ba o de se o ti bobi wifo ne ye dwane o me nwane bi me twen ye babu ye muwie ansa ne ka se ye ni nya wo ne ye prepra wonka ho no ye duty ba dwane jo run for your life dwane jo kran kwa ti bibi besi ne bana ye se wo ye ho be ma sempi ye kujao eti we wunanu mu di aba besi mate on charge mo de bo ne mka che ko central police station mka che ko headquarters kope ya bibie besie bia no se bi on kon baka so mo nkasa regional office on no police headquarters on ba ko information enne ne bi o mo makwan ma bibia na okasa wo se police force bi ba se security ya o mo ni po kasa e se send pa na be kasa eti so mo na be ka se bibi se kasa ko ne ko pe ko penche mu fru on ma obeti oba ka so pa on kasa gisi piano na be kasa me de emu ni se abusia no ahwera de ye mum hyeti nenti wo awusu tie ye no ye na so ahwe ho ye ya da ase na bo ho ban efo ni nkoto se bia me de me koya kaka we se akobe che so na ka akwam ka ho a o so de ka bo me ka be hunu wo bu ma mfe abu gisi achia wona mo na utogusu a ndudi na ba ngobe hunu de obu hunu ne ye da ase German so ogoro na atene nkan ye ba na ye be fa course no se de bia ye no no. Who doesn't want to get more? Sometimes that more you're looking for is right in front of you without you even knowing. You just have to reach out and grab it. And when you finally experience it, you just know. It's something unique. Me ba just ayin 1 month and I train now say music miniska so ma china break nti ya woso di kra me se Mr. me pacho o se me nkwane me nko na o kire se ya asma adem me kwae no me num aduru no di me hu ni se me yemu ana ya me chi famiyam me nta muamua ya dini na fidie bio nti oba ha how many months ni mbacho any men fanze last month na oba ha last month nkutu namba ache se ene e kan wa me kase ene ni na otwe to so na ya me dia ba
nteja wo be kan sen wo be ka say sabri ohun ato ana say wo hunu say say pa na ba na say no ka kire ti fu ayi ti mu ni say die kakra yi kura me ye no ebeko adanse ni say me dey break prophet na me bisa ni say ehina na wo wa everything tin maintaining Yama Bressan, we are in some bibli, Ubicrase, anyway, yeah, to my do. Yo, Prophet Joseph Mensa, the donor bombing and aquapano coffee. But on can't say, baby, me back. Yo, where Prophet Joseph Mensa, the donor bombing and aquapano coffee. That's acquired to the Angels Dominion International Church. But on tomorrow. Yes, sir. Where I was on for Prophet Joseph Mensa, and that's acquired to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I say aquapano coffee many. Prophet Joseph Mensa, when I'm at the Bible Mushim, Ghana, I'm a Bible, I had the Shisham, and I'm the Bagana. A kind of cray, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewalan, and Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewalan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. The Jumasam name could ye be to Nyaye, Ubikura one whom behind when the bushing, and now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diagram. What Tim and can't say. We need problem while if you couldn't answer if you need problem. Just the old problem on said, just say be a woman, sir. What trouble? So, what trouble that to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy mammy, booming said, be when they're fine. And now you are what they are to but so I would that you know, trouble. I was a money problem one. Sanya Monday, see, the Prophet Joseph Mensa may cancel your my baby. Oh, bah, Prophet, Minam to me, dear, grow canipa. Ma will be a doctor say, won't will be. Will be a dear crown, Minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on in Ukunu, who will come near Bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye be a copy, photocopy. Kumasi, I'm here to my brother and Benadakwa. A crime, Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda, me, Juma, Yaudanami Menda. And what they are Travel Salvation School. Also, me, Juma, the friends, Kusia Dakwa. Hey, I try to be you. Let me a friend a try be Psalm 91, and you might do a crown back. We will count Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you'll be so when the bonny and I be ye or the infant trial and I got it. When I should be you or was mamma become one was and we a favor oil, we. Nediana say, well, we are Juma, Obu Hankata, Sama and a day. Una, sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can go to 7 times? And also the slab say, I was in Sianadic Nsem, what they are slow when you know some. Case die. Who need problem be again? For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959. 055
4477 959 and 0504 604122 0504 Mensa Fire to the Angels Dominion International Church Mensa to do na bomb and say aquapa no quafon many Prophet Joseph Mensa when I'm a day Bible mushim Ghana hamina me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me ba Ghana ha e kan okre ma obi e left and right edwuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e ye wo gede ne oba na ne be wala ni na wo ba ye be kire Prophet Joseph Mensa edwuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuam ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo hu awasam na yo problem here me catch your brain we were Ghana and our approach me na awasam ayo dadwene a what men can sare unni problem wa wo afru kunu ana se fri wo unni problem just the wo problem won say just bia wo munsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya obaasi ma membu mi se bia ne fine ana yi wa wo de ato atwe ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasam ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwan no obu ha na awasam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de ye hwemu de baaye me de akwa Adom TV sa umuso bi mu ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da ne benada ko a Accra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye dwuma de friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o we me friend akira be yi Psalm 91 enima do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere be ade wo so me say what the Srana Pani and Pani now the Obiso when the Bonnie and Abbey or the Fantra and Agadi. When I cheat baby or was my become one was and we favor oil, we Lady Anna say, well, we are Juma, Obi and Crata, some I and a day. Una sour you will be sure, wouldn't problem be again. Some 23, what can we 7 times and also the Sra say I was in Siana Nsem. What they are slow when him no sang. Case die. We need problem be a bit. For Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa Makram Akwantufo pii na fro Metro Mass ahyen ewo man yi mu nyina. Nanso se wo bon kontene kohwe Metro Mass asoye a ewo Kumase ha efin atantane ene bola ena emene adwuma yi. Bola bape so ayire yade mu ho tam. Na Metro Mass yade mu ho ayese bola so anasabe eniama asai bia josuo emra ahunidie kuo anase samasamafo ekopie ho no na insufin a apopobibre aye no ma etata yard mu ho ene workshop num pipe a ewo yard mu ho apai bosome piini ama nsupa etugu fom se ya toilet bia ewo yard mu ho aye ma ama eno so tugu gotam kemi ahunidie krache owura Isaac Basanyen Emma Metro Mass mpanyimfo na wotwe se won fansiesie ho anya saa ye besa maamo amoma begina court anim. 1 week to abate all the nuisance found. That is our growth of weeds, accumulation of refuse, accumulation of article detrimental to health,
and parking of some of the trucks at an unauthorized place. It's clouding the whole place. They should remove some of the trucks from the area. I've given 1 week to remove all those things. The broken ones. Anche yebeba onpotamu di wo ho ane onpotamu ni love Nhyira ane KM dwumadie abase ebema kumase atenwan akwantufo pii na fro metro mass ahyen yi ewo man yi mu nyina nanso se wo bon kontine kohwe metro mass asoye a ewo kumase ha efin atantane ane bola ene emene adwuma yi bola bape so ayire yade mu ho tam na metro mass yade mu ho ayese bola so anasabe eniama asai bia dwosuo emra ahunidie kuo anase samasamafo ekopie ho no na insufin a apopobibre aye no ma etata yade mu ho ene workshop num pipe a ewo yade mu ho apai bosome piini ama nsupa etugu fom se ya toilet bia ewo yade mu ho ayema ama eno so tugu gotem kemi ahunidie krache owura Isaac Basanyen ema metro mass mpanyimfo na wotwe se won fansiesie ho anya saa ye besa maamo amoma begina court anim 1 week to abate all the nuisance found. That is our growth of weeds, accumulation of refuse, accumulation of articles detrimental to health, and parking of some of the trucks at an unauthorized place. It's clouding the whole place. They should remove some of the trucks from the area. I've given 1 week to remove all those things. The broken ones. Anche yebeba onpotamu di wo ho ane onpotamu ni love Nhyira ane KM dwumadie abase ebema kumase atenwan Nana manso mene. Mo sa akoso.
2020 ban de tese na me mutimi ya se anaju me do ya me timina me ho ya me sisi me ko sisi na so me ba ajesu ayi 1 month na o trends na o se misika iso miniska so ma china bre nti ya woso di kra me se mistra o me pacho o se me nkani me nko na o trends ya asma osofo asanto ha jama nso ogoro saa na producer nana Kofi AJ akwamine wa ha na fe yenu Don Rich nso e de ekọ Facebook live yekofa yetiefo adwenkyere obapa Esther Ofori page number 2 also of your Spiritus TV if ya Nhyira o Fireword manyina ye chiamo Junior Tero e wo akrokari ono nso so wo hwe erade nyamo kese pa yenkwa homa no so na eni nkomomra 03220 03220 581-835-82 na eni nkomo. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, sir. Obana oye ovi papa no na wabaswe. Ke aduna what is saying? Obade na dom o se wakoye sofo no nti ompaye na oboma me ne pato no. Ye ho adin ye pa. Ye de rade ase ene ye de say. No so a na eguso a obom mpaye ma eguso a yeye. Nti mo obi ando tobi on kwanche no akohwehwe. Omra meje papa ne bi o police station na chi o. Papa condemn. Ba ma yeti. Abogafo nyina ma menchia wo mo. Na ensem ha na wotime so da ye pa da de beche. Na niema bi hihye ba bi de atu ze da na ye bi mu a na bi omo wani a obe hu ne ma na no hye papa na sam keto o na ye sere ye papa no nso eduru ba bi ye ka o masemo a na pem obe ko ka me na kotu sei de bi o mo nko de mo de bem ye de ye ni bem da ba ye ngichire mane mum na ne twabre ni dura na mo be bia wo bia na me chia o pa na mo Medasik Ibake Adu Gasovin Radisha. Hello, good evening. Good evening. Hello, Bande. Yes, but you didn't be a free. Yeah, from me, Bruce, and the flash to my quine and Nimoti. Bema Pampacho meet you when you read. So, then the police one and Oman Yadia Kurano. And the police one and Bobo and Kuno. I didn't change the kind of Mayano, mobile money for no. When you know, what I send this kind of man back. And Tino, police one and Kubo, I don't know. Only for the Canada, I want you to be a yeah, that's it. Oh, I drink children on TV. Hello, good evening. Good evening, condemn. But you didn't be able to say free. Me free in Kranza. And Kranza Bear. Be in Kranza. Hey, Michelle Munina and Pacho Yentiaway. That's it. And that the beauty of the day, the man convoy and I have the. Hey, there be one friend I can say, and that no why. Hey, Abroaboga, young quay. Nah, a do say or no one a comment, no. Before I say, Semuni, a dance here, I can't know the dance here. My mamma, I heard you were not. Me hear the one who see Casama who say, Muaya crowd horses here, but I could come to Belgium, according to anybody ever. Na mesan so akọ police for no say on say police for no na say o mukuku mo bahat na efidi efiro because say any mo ayemi nua yi a oto eni nua yi na say tirebo free atire na say tinebo no so di bone a emfa sem papa mma ndi e besre no say o ma sa adwene mani tire e mra ba tu ba bi e da mo nyame Nhyira opa aka say yi pa. Hello, good evening. Kwendem wan Bema ba udini ba bi aka say free. Hey, Bema Bana, what is say? I mean, I don't know, yeah, that all that na ya bepe a cow be a D, not just be fine. Young quay. The meaning say, on say it will be for no bonny pan sake. Now be a one who be a scupper and one who will get a bit of 4 bar, a medium man. Now, Humano, make a if I have not able to know the court says one, as I say. And the Nanaja kind of the I say you, Papa. Hello, good evening. Good evening. But you would baby, I'll cast free. Ebenezer and Yasantas for it. Bema Bampacho in Tiway.
Oh, kafra. Hello, good evening. Good evening. Ebacho di baby o kase free. Abudu Karim na Asante Achimofo ase. Bema ba udi na de yentie we. Asante Achimofo ase. Bema mpacho mati yentie o kasa. Yo, be papa condemn. Bema kan pese me kan se wo hwe. Ghana ha. Se boni ya papa so nyai. Na papa so nyai a e papa condemn. Boni nyai. Boni so nyai. Na me mo papa so ati adwuma na mo ye no. Senke kuma se radio station bit ni jomu asiso. Eye ne tese ne mo ye ya. Ofa misu se ka boni no be susu papa. Hwe mo amobo ye ho ban mpo ofa. Hwe ne mo ye. Ofa se police boy enta omo. Omo ne boy ye ho ban ansa na ye ho ato ye wo kwan so. Se police ni ba akukura nam kwan so ofa. Within ni kure ba no usuro. Enso no mo ye no fa omo ye boni sie pa no mo ye ni ye. Se mene bre ya masa. Sebe ku secret ye na. En secret ye na. I didn't tell you sooner did down offer. Omo boy a ho ban yo. Ofa men kati me omo boy a ho ban. Tan sooner dada ye fie ni enkura ye kurumu ina. Ye ho no omo boy a ho ban. And to be obi na ofie na court je so kona bra. Obefe osika. Hanu kuma nsuo no boko. Na ne yankopon be ye. Wa kwanchire dia ano hye papa mo me do ase no akwanche. Hello, good evening. Hello, good evening. Me bacho odi baby a wo kasa free. Midiane ya Twenebu a mikasa free Jacob. Bema bampacho mintie we. Jacob de me awo. Amanse Central. Amanse Central. Ya me nshira papa bampacho me ba ho nanse enche mintie we. Yo. Nhyira. Edikan mesra abusuafo no mo afre wo mo de hye no. Mesra wo mo se wo mo nhyeden. Na sese de besie na si awie oye ho hwenye. Na etosu bi men na agensu ya adwen papa na sinapo no na mienu de ngisu sesa gabaya ka omo abusuan no ko ka police fo na ewo ho no obi ade baako na nka na ka omo fanya de omo de be ye na ne omo so omo live omo so omo live adwen no da se pa emfa de otwa to kra. Hello, good evening. Condemn one. Yes sir, udin we bi ka se free. Hey champion man na design Janyadum condemn. Hey, anadwi di ana kan tempepim. Ana magachi mini akitwa ke bi so mbefa kwa munti. Ode so abade a me opemu no maba. Na ose Vida. Sister Vida, yeah, matro no ha ka me ba be chia wo mo pa, yesinya agro. Calf chemist or doctor mo awabo obo ye adwuma nyina no muti. Nti nyame show mo. Ene makala nkoma ne Mr. Samuel mo nyina no kofi boga. Me bi mo nyina ati pa. Condemn, hwe. Krumu a ayana me say eya semani bring na many pabodia adana na matedis penyin na ka se dua bonye eya ampa but me freka chere ne se dada eya semani bro because o hwe the police for ni bi ye okromu ha ebere ne ehira police for ni bi. Oh me bay. Oh pato sister Vida, calf chemist erade insha mo pa se mo bi mu amumu mo hwe. Okay, yemfa ba ko okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Me papa condemn. Kwame Amwakwe, original Nigeria, coach incoming assemblyman, Mitio. Kwame. Me papa condemn Satiawadi. Kwame, Mitio. Papa, Mammy Mr. Bois of your master personal room and Riabuno, and in my mental creating Papa, with the message, my man, also my men are found no cash push be shared to Cohono. Basically, no ABR, Sebin, President for this weekend, maybe on fun of BR Sebi. When you know, maybe any say, because we see a question of Cohon, dear, and I said, because you are for the come of fun. My man on Fadi and company, the message offer. Kaka make a policy for them, the minimum shabby, a big school knows that comfort set, no, the police, a man of Mintimintre, or British Yamapuno, and then a come here, well, we beat to police here. It seems that, as a you show. For she has a change for a woman. Well, had the post for the eye of Bumba, by Pesabi, the Papa in the Pawachik for. Then there's a guy over. There's a guy garden completely, but once you have not letting me walk for fun, what they are. The best company go almost here, dear. Oh, Mamma running Yazima, said you see, Medaze. Me so me that, Medaze Pakwane.
Amwako original Nigeria incoming assembly my coach no erade enhyira pa brother David wo manso mosianso fo nyina me chemu nyina mo amohwe nyina mo se mo hwe live erade nyam kese pa ye ba na ye de sike asemu asi wa na no den abofra okofa nam nkwai nam ye pa ye to ase boni dua samre chese ebubu fa so no omo wa ha na ahuhuru ye de ho ebra akosi twa no abataw ne ya to aso akosi International Power Praise Chapel for down your friend Prophet Kingsley James na dodo na friend say Power Man na Power Man se men kan che se fa ho nyina wa man ye de bro so nyina fa bra be dan no na nyame enam ne so ebebo ama wo ha no to atwa ode oyin wo so bia ba friend no utumcha oyin no eyen se nchani pie abaifo na ejeje wo atamfo ni wo ankasa wo samsade ne ayira de beba enu achi semina ne nku wo de aba onya bidware na de bi sra emanumunyam ene nyame bambo ne niam nyina timi be hyew so na wo ya adwuma niam nyina de na kwam se de ese kro na wo pebia ta oben share FM security checkpoint a obenya biato ana saudo ni chim na akopiem won kran a new plan station ogawuli na so ye bi wo ho tachiman Ghana Commercial Bank chiwa abanti be friend Thomas o yempaboa obenya biato for profit e was 0500550222 0500550222 and 0243 999796 0243 9996 0243 999796 na profit na kasa number 0556 949087 na on the Prophet Kingsley Jemfi akasa waya sorry ewo mamponten aban ayar sabia no na chiwa ana prophet ahye wo udro government hospital ha bisa se Prophet Kingsley Jemfi Powerman akwada akra bechiwo tasty rich tomato mix yentosi wodwaso ye de aduane bigu kan mu ne bi nsusu wo sahye mu entunya bi eboa papa fiber wo mu no manipadua ne nya ahoden wo de afunu mu na pebi na fa bo stew fa ye jollof fa ye nkwan abonsa mpaduane ne de tasty and rich tomato mix eno ane wodwaso ahoden ahye mu masei Black Rock honey whiskey yensa ye de wo na aye na wunya bi na no no mu a otimi say yes eboa manipadua ne nya etiapo na obi ho no ma onom nsa na ntipa onsafo na onom ye onom nsa papa anka se de masa Black Rock honey whiskey eno na yesa otwitwa na bibia akoso kasa prekofo na de abadwaso wunya mfie du nwotwe a manum ana so ba pemfo so hwe ana wanum ko ba bi eton se bia obenya bi ho no Amazing Training Foundation for so wo ababiu Kumasi nyame ya do abosumi de tosu de du nu baako 21st September womo ebeye entity sonko de ama manfo eda kudwumadie 1 day training 3D epoxy biofuel pizza fresh yogurt ne brown sugar nyina oba bekyeremo bar soap ne alata semina enu achi adepa soap washing powder and afi liquid soap wojemo 320 Ghana cedis obeye ewo Church of Pentecost ewo Ashton obeye Ezia Safono na sunyane fo mo so program no second womo sade aba enu ye 5 October usumi du ne de toso enum daku entity no de ma wo biodigester 3D epoxy na fi brown sugar chocolate bread wo baba chemo birthday cake ne bar soup adepa soup ne fresh yogurt wo baba chemo na cocoa shower gel washing powder ni nyina wo baba chemo so wo je 320 Ghana cedis sunyane ana dwumadi ne bekoso mu pemu ye atpisa ho asemu a number ne 0244 858110 0244858110 na mone wonom etimi atwetwe enkomo we oba ebia menopause tete wadwene ha wadwene ama wo kasa yetententin ama etimi bo bayie isanse ya na ama widie nmu ayehye na uhuro na kasa yetententin we oba sebi ubu nsanko ade a edure bebo wo na bekra kwa wa kunso be twabra no Health Link menopause tablet eno na bebo wo Health Link menopause tablet pebi na nonom na emwo Deni Pharma NNA Pharmacy Edia Pharmacy Habme Pharmacy na fe East Cantonment PFA Pharmacy Susab ana fe Judasmas Pharmacy Buso Pharma Transfer so ye hona dosopo no ewo 0561 088 666 0561 088 666 na no makasa chale ginger liquor ensakan e friend e betu unya bia eboa papa ema yoni sipi esita
na we no free chems multi beverages wo mo na den sapɛ abadwa so wono ɛwɔ na hin so ɔbɛ atonsu ramzia ana sɛ okuba bi eton sɛ bia ibenya bi ato yɛde akakaduro ɛne nneɛma na ayɔ te sɛ dia producer osora wa wia enya san ketwa ɛno no ɛyɛ atadwe ana yɛde ayɔ nti unya bisa ɛbɛbɔ papa every day wɔwe atadwe so wɔde yɛ na akoma yi ɔboa atadwe emanitism yɛ den kopa bi na mo afre 0246955678 0246955678 na no makasa eno achi kojak chako toothpaste bidie ne yɛde ayɔ nti ɛboa manipadua ne nya ahoɔden a wo bɔ adwuma wɔ mpam otim sɛ mesrew ebi ende emre sɛ bo bɔ adwuma wɔ mpam na edu ba bia pɛsɛ ɔdo anokɔ o so bɔ na nka ado anokɔ emwe na nso so otim sɛ wo de kwa na ɔba na twiniti ɔba so de kwa na be ma na twiniti sɛ sɛ be onum bɔ nka wo onum wo bɔ adwuma nwa ka ho bi nti wantumi amfa no anka ho ba bu agye sɛ wo wi mu a wo san do anokɔ ho sɛ me ma me sɛ ona tu bi no bi ono ka o to ono de ono ye adwuma no anye ni obetwa ni so enti wo hia ko jack chako toothpaste na ma onuma yehwam wo bɔ adwuma wetima na ye bi nwa no na ni agye EPL emergency contraceptive enso odwa so eno so nya bi na abusua e bia eno a wo hwim ana wo kunu mu hia mu obo mo hwim no wura fi wo ho enya ni 72 hours in kwade akopɛ EPL emergency contraceptive tablet na nnom ebebo emanyense bi ama o ka shi draglin pharmacy bi ebewo nsusu benya bi ato kojak pharma for na dia bedwa so 0249 209920 0249 209920 food and transport for Ajatum. Charistic Ventures, woman akofa Zahara mixture ne Zahara G capsules diaba. Unya bia nemu ya die bia obebu ohunu fefefe. Enso so sabi said ye onam ho fefefe no ayese samampo mahwa. Onam ho ho hyen na so sebuko bie so a awerɛhoɔ nko a basa ntwaye wo yɛ ɔba sɛ de wo ho feti ma saa ɛno akyi wanyɛ wansiesie oniɛma yɛ na ko sɛ bɛrima bi ayɛ ɔbaa bi pɔtum sɛ ɔhwɛ n'anim anhwɛ wotumi hwɛ ɔbaa n'anim saa wonhu pia de bɛma asisi anim ɔya saa na wobɛka na wodi bɛrima kakranka bɛrima kantinka bi akyɛ sɛ wurade agya mɛrima nso paa de n'ani abɔ hwɛ wonim adeɛ ma no pɛ no na adeɛ no so twan kɔpɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na mmoa nsiesie o enu achi wo ye bema wo so num bia na bema na mu ka pepepe ne nsubo ne bi fru bema no mu ba mansa enka bi enu achi wo bema ye no nsuani a ko Zahara man capsules na no nom ene de bema wo gira so sa ade utim so opim wo utim so yes oba ne kunu na no ayi bi o mo ka yes bema no oba bi apa ade nde so esi nketo no mo mpe bo adwuma sa utu watu po that is yes kunu mu ankasa utu a wo pom na po Nhyira FM enkoye emfa emawo ompe hrodo bia upe bia to pharmacy ne heba shop bia be wo no ubenya bia to ye kan kwa asem wo ya ka wi number ne 0246 348334 0246 348334 na no makasa sese yaduru yediem ye sombosom ye kwana na asu kwabra suje ho na ye bi o konfo ba be na gentle se mamu we gentle woman papa se bi na hwebon ye sombosom intimi sre wada eso kwabra suje oni ehwamoda wo honom abosi woni na account wo so be connect ka bi dem wo honom abosi wakonya asase de utimi koto akoko okunu be bam na eso di kakra be shima ma okosisa wa hawodia eso si da otwe bi ani paduo ne na emra no mahebo na mbaka wasem nyina fa nkyerɛ so ye pesika ya dwuma sem nkoye krata sem dwuma sem yawo ni nyina hwem na boye eso nim kwa obefa so obebo wo brantie yenye sikaduro ho eso hwɛ no wo se wo ebia wo tua obebo but boafo na onya eso nim kwa obefa so a obeyi boafo de ama wo na nneema nyina akoye de ama wo wawade nkoye a nyese wo ma oduru a wo de be hya fa no da bi na na ebi ko no ko otimi tu fi sister we nya duru bia onye bibia be ma no yenise akwankyere timi de maw eso kobra suji wo yense nkyeni pi opeba adwuma sem kratasem bra na ye mo ya bodua yensu na ye frɛ universal water ensu ne timi dane ensu bia pokra de bodua be dane Nhyira FM
na nsuo kwabra so yie atacha na ewo ho no wotete kura na yare ne wo ho adesira rabasa na ko na asomdua ba ye no no awa nsuo no no nsuo kwabra so yie ye no no oye wa agura saman ne ewo bra na yensum ate kosi ade be kosi dana na ade be na otwi no nyenu ho ke be bumpa agura saman ne ewo kondem na ene ni se fa ho bai agura saman ne ewo na obofa ka ewo Dr. Mensa na se KU your number is 0243 134535 0243 134535 na be IPM you can next week go na back in kind WhatsApp number no so 0557 667510 0557 667510 na ne yankasa WhatsApp no pa jo na one text ya ko twere brofo kese ma yankai ho yankan ade wo WhatsApp yankan eso ko ba su yankan ade ya yitie nti ukase gusu a ebetie na ya mo eyia no ukotwere a busume wa ba be kan wade ye number no na midwadru sofo asante na so ye na osofo asante heba center na midwadru onse koko ya de ya papa be ma pa yankura brem ne ekolatre titidie ya na echi ye hwitimi bi obekwada sebe mo kafra na mema aje omo na koko na papa egu mema aja na so se na ade we de free fa se na omo yade na yankura brem ne enim mema yade blood pressure na ha omo jabro so na hausa wanom nuro sa enkoda so for asante heba clinic wo se bra ye de mretie be ma blood pressure ni nyina ba fom enu achi hunam ya pa wa kwa wona antika krabi no abre so for asante wo se bra be ma bi wo kura de ya kura nte be ma bu huna kuruntu kakra ahwe no be ma ni ensempe mu twate wo de boss wa ni sisim ye ndede ta kokono wo de boss wa hirbu no ba enkoyi kura ko peso for asante chi pa no mo koko hawo ko na ye mo enu achi onse ye wo premature ho premature ejaculation ho de boss wa na wa pe na no ho sane no ana ewo obi nso ho no mo a on de ndie chese flat won kra de chese oji omomo anu kra still emfa adu o twa bi ehye ho pa fu na adwo ni nyina bra na ye ma oduro na gina so onim ye de aduro bi aba ube ya just obowa your friend AK47 wo de anum bi 10 minutes me dupe e gina so sei ba bodwuma sa ba re short sa onim se de bre wakwaje aduro bi na wakofa da bi eye heba abibiduro na ede aye na no so for santibe chiche bi ma ye mema wo ha nyina condemn say na no kan de so yusu ono ahu se mpa ebo adwuma AK47 baby na mo kafra ati na ede ma enkoyi uhwe so for santi echi kwan ya se sunsun famu na famu ni nyina fabra na so for onim ko befa so obebo wo uhwe na echi kwan ya woni chef am na ye opposite chef opposite ya ne number no 0241 847 483 0241 847 483 wo de for so for santi ya na ne ntwetwe nkomo wo se bra wo hawo ne tse kura no a be firi ho no na so me da se akosi bo fa won fa no akosi abodwuma awurade enhira papa ara na se ya AK47 AK47 ma me ba chobra ola ma cho transfer ma mi so asamba manumbi me amadi adanse kwa bi ajatum ba cho sesie no me ba cho bone to for ma me kakra bi udin no ene asem no na afi yin because ye di ka kan wi mpanyimfo se ye ntue na nsiso bone na aba akwala na fun panyimfo nso se sebi abofra no ogya na nan a yentwa ye pepa em se wa hwa komo no edi cause nana ye bi wa ha panyimfo wa ha kosi bo afo asofa santo wa ha ye mbese besa chechire mu bebre but bone to for mai eden na esi ye na yenwie no sisi anenko preni mu mame kakra etiefo yenu aba na oye twa oba na abofra no ko wi a ne nam ne nkwa mu nam ono na ye ne di nkomo no me ba cho ye frɛ me no fin sutatos sante mampo asem nyina ne sɛ me ye banku abetia mu tu eton ti me yankwa na nwumra de cha no pa na am de start eton ti be bo Nhyira FM da bia me yankwa no na anyinya ade achi yankwa na anyinya
ebi yanko na amanfo kumpini kyerem sɛ biya aduane na nanse nko na yɛde anya eti mi de hyɛ mi nua baaya bi yɛde ɛwɔ hɔ no sɛ ebi a me tupunu nim kɔ a na ɔno abɛsi ma kya bɛsa nko no bi yɛde ɛkɔtɔ no ɔsi da bi nyamia ti nanse bi me nam ɛyirai ti mi de mani bɛ so yɛn so na abɛfa nam na yɛde akɔtɔn bɛ so diska na bɛyɛ de bɛma no ɔsi enu me nyɛ saa de na me ne ham so ba ti da mi hwɛ tv saa na ɔbae na ɔsi enu me hu kwata ɛwɔ wujale hɔ na wana wasoma na me si da bi me safo ayɛde ekuta me na me ti o kan asam se fo asɛm kono kwata ne yɛ hwan ya me ba kyɛw maame wei ba kwata okay enkontem na me de me hwɛ me team eti ade kyem busa ɔyɛ no se yenu won kwai na me behu kwata na me kɔbɔ maame amanne sɛ ni se o maame anka bibia ankyem to ndo de ɔgya hɔ kɔnkram si sɛ me de me nkyi no ntimi de me tina sɛ bi saa ade ne kɔso a na ɛkɔso tina no great tv de bɛfie bɛ no nduta ba im ko bi ejal fun sɛ me kɔfa me na me kɔya ɛnamba akokura ni nkwani ɛnkwan atene wajal hɔ nyina da ne wode ba ko ifa hansa fo isu kita me ne sɛ me frɛ me maame na maame bae ti maame ba no wɔhyɛ soro san maame sɛ no ade ne nam soro sɛ na ɛden ɛkɔ tini bakro no fa soro ye ba bi kakra bakro no fa so na me ko frɛ me nwa ne sɛ ɛne kɔ me fie wura hɔ efie hɔ na me de me nema ne bɛn mu sɛ nkura bi butubutu hɔ no mo ye de ɛtetami nti kɔ hɔ no na maame so wonde wonye de won koram de me kɔe ti bi kɔ no kura me kɔ na sɛ nkwa no man de abesa o man de ano ti na entre no de no me no hɔ na me fae na me bɔ me nua ne kunu so han da ofem bɔ na mane sɛ ni se na ɔse wate nti ɛno na kɔba na sɛ ya abrante e friend sɛ ata odi mi sɛ adwuma na sɛ kosi sɛ ɔyɛ twɛn o maame di me kɔ yɛ case nti yɛ twɛn o maame sɛ o maame bɛ de ɛbɛba ɔmo maka so bɛ pa akyɛw nam sɛ asɛm police station to ɔmo nkɔ na ɔmo kɔ police force ɔmo mlɛ mo nam sɛ saa de amate yɛ twɛn maame sɛ maame bɛ de ɛbɛba maame so de adwa to ayɛ de aba sɛ maame ne bɛ ɔmo nyame yɛ na do bɛduru yɛ na sɛ atem didie no ɔde yɛ de ɔde ba yɛ ɛnam kɔbɔ nipa kɔ no de adwa to ano ɛma ne ama ne sɛ sɛ ni sɛ ɛno asɛm nam sɛ ka yɛ sɛ saa de ɔnka nkyɛn sɛ so ɔsɛ yɛ ne ba ne na afa de yɛ ne atre no baby am go fa atre so wo me nko baby am go fa atre no mbi go gun so no mani pakro e pono no mai den ato mbi am de ne mane ni nwam be de be da ase mate ye da ase awie na sa maami wone ne ba fo nyame che o mu di matam we se hu fi hu kan kan ka che ne ba fo nyame che se me hu fi dia na so wo be sen so me adware de ne be de ya be hwe okay asema da wono tiefo asem we anoden ye beto aso ebiem na emom se se ye koye okay kofi ayi wa ofa ayi na naje wa anana ye gu na brim ye gu na brim nti didi kan no asem we bae me ma me ya akoso aje wa sebe wan chese wa wan chese we obatan be se eno wono ma me said yes ye bia mo fanche because said ye ya mo fanche mo ye obatan mo mani bi ofie bia said ye ya we akaka be kan bia wo so baka ka obi de mo mani nti otwedi amponya ko bo so bo asase mo fa bebi anche ye ka se mami we ye mami akoso je wa sabe mami ye kire won ne se enya bohye bone saa ka okura ka se ka kotodwo gina gufo mu a ka wo pa achew se de yesie bia fa che me menua me sere wada akura no so nkosum na so enso wakɔ hɔ de na obeye nti wo no betusu jagum nti aboro kanibro nti so wo se won fa hwe wo so bunu furo so sanity dia so wo dware me hwede a ne hu eyeduabo ofa eye tru eye enti nana ye tew entaye ebra na so mami me ye de ne ho ya aka ye so no kra di dina ko ne de nsu tato nsu so ba me ho na me se eduane ye adwuma me so kra mami wo mami ho so ho mami nam na apeso toto hyema nsu tafo mami me hu no pedamo ase okay if a number na ka 0243 134535 to boase 0243 134535 me WhatsApp number so 055 oh dog go here na de again me 055 76 67
510. WhatsApp number. Santi Asubi. Nah, it's Asubi. 055. 67. 76. 510. Okay, yeah, when I say no, yeah, the woman, yeah, none of buy a becatcher, become obey, say, I could no from so was a obey the chrono as I said, chrono, any other papa. Now, mammy, yes, you be Fache, what? Rebecca, you knew by wine at the papa. The paya the bonnet catches why had the bonnet, no crazy. Say, Oba Echo Yard in a bar. That's what sounds about. Nhyira FM. Nhyira FM. Na Mumo Munsisi Akadano. Mamma cancer was about 1 year. Was a yard, so by young Quine and Quandibi. I know class anything. And as when you come for ya, or Quine a cowabo, any in Garcia. That's said, that's any Safokuta, Ekra, not your brother found and Quamuna Maria, near San Quina. What do you say? I was it? It's Messer, when you said yes, you know, and that's it for check. Now, mammy, also a chop on Emma, a butoyen, yen so we mo entwini tire se me media kama bo ase kan nipa no wu aka yehwe but wu so be haw was wan so na atie we say what as yesu kafra enti best say onyan enfanchen what odo o ba pa nyame nhyira what is so dey ache so far sante de ko nda me kan nyina ne say sister na na be pa ne cho say fa bibia ache madam so bibia ache enye hwe ya de ba fa ne say wo ye aduane ne kra na opagya ne enkwa ne hwie ya anka be ka say nti misro wa fache eni maame ne nsem na okeka na chi maame no wantete ne ba ne yi na ama na ba ne sa eni achire misro maame mo fanche wate mo fa bibia anche unya bibia manenka misro mo fanche ampenye nso nyame hira pa kondem maame nka asem chiro obi a pedra eye AK47 AK47 ye ememedru eye bibidro kan obema bia e wo so ye de ben onom AK47 se pressure how tie enuane a yedi bebre di pressure ba ya brabo so mesre pa se pressure pa na etete wa brabo ba bibiara wo bia no ofra number na ebetim de aduna ya de ben amane ho number na 0241 84 74 83 0241 84 74 83 AK47 tetel anasa pressure how anasa diabetes pa ene tetel wa brabo usisi ya wo ya ojo ho a enje be ma usisi ya wo ya koko how Mr. Obamadi so be frame number no 0241 84 74 83 0241 84 7483 mini Nhyira FM ene di hwa animu pe wo de odu hono mu a ubusa me a onsa be ka me menu akofi jima awa ha ubusa no kra obekere eye AK47 ehwo aduro na meka edo da nchan a yema pressure aduro yema diabetes aduro don later o se de ba asem obenu bia na mema bia no don't worry mema bia no AK47 mema bia no uni problem number na me de meka kire no 0241 84 74 83 0241 84 74 83 but them also for something no go vi o nya se go se bo be pam ya go bi ya ko dia odi ma cross ya bo ya no bra aki wo do yere sister Janet mo Germany mutie babla bon sunu ma mo so dem nanamo so obi atu go filling station mezima director 1 ya mi Nhyira pa ne yere sister ba mo so e wo every land mutie kobi
Nana Befi. Nana Befi enso ewo achim ayirebi. Nana Befi was one hour with tea. Friends of Condemn a champon or Fireword Ministry. What a trade. Macontana also unsu uti. Sana brother Sam's Dickon Samson also uti. Esther Belcon, a mama Esther, we a Melco Penny or Fireword Ministry. A radical. Mr. Now Obi beside we say I am one more way. Over say roofing no, and now my two ties no, and a wiring no, and no dear. My be a moment in etisa. Omoyene kama anti Obi two ties. So be bodana so. And say Obi a wiring. Nemi and Sana. Yet me aboni pa be bramo me binti sa ope se o yes anema we ho dwumadia o frɛ me number no a 0242 836 029 0242 836 029 0242 836 029 Mediane Condemn me sorry na me of Kofijima nko na ato aso Friends of Condemn manyina me cheche mu nyina e bia mo wo abrochirefo ene mo Ghana nyina nyamenya mo kase pa Obapa Grace Mechia Mr. Fojo nyaminsha owo US erade nyo kase pa Friends of Condemn nyaminsha eda sorry Church of Pentecost me ba mer wo hwa nyaminsha sana opa so wona me suma me ko asori wo Fireword Ministry page number 2 Fireword Ministry page number 2 Rasta My Filling Station ehwa na me wo obetumi ne mabeso me da wase me number 0242 836 029 0242 836 029 makrawo ya homa me no yes satire